Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Mwancho murigaria Wensoko TV nago kwandire andonsi asore nugo saba kwane ngari tukeriga liye sabato yanyare ko bari gukoira senchirengia obutkobiga bwe 25 na kabere mutenyino yo kianda mwaka no yubwechiri bubere 25 nchenkoro kwa Clinton Ndigi na kwariga ndira senchira bene enemesa yama yakuru Wensoko ensa AM kurwaiga sobo gatagati bo mucho Nairobi na bwo kachi county chonse 45 na ibere ko kumanyaria na kiwa siri tukeriga andamono kurwa sorgongo rwagusi county ya Kisi county ya Nyamira ne chinsemo chiyetana ine ritkoria rero mwancho murigerera ntochikonyara ko bato gutwara enkwana sense media ya kabere asietura chigosanga asege karobo tukobwa rero mweshimiwa Steven Arika kurwase eward ya ibeno egotoka se bunge ya Nyaribari chache county ya Kisi onyara ko bakago ikirana ase studio aso tukobwa rero harache gotokonya gosanga mange ayo hanemono arengete ekerenga kyobomo bomugusi obwa abere bogukwanirwa asamatko abwangoiga aso bonga ase chinsemo na bigo mwancho murigerera ntonyara ko bato kurigereria emiroberio hegendrete ase bunge ya county ya Kisi kubwatekana no kubagekana kukwaro kandandake ase kubwatekana ne sabari ya negative go chia ase nyomba enene yobora ya somo chu Nairobi asomora ibwense abariganeti aba MCA bonse eriko sanga amagendro kurinde gati yabo tibaikiraneti negati abari bataikiranete mweshimiwa Steven Arika noyomo bwa barabunto chiko sanga atumanye kerenga kyabo ngeriki kyarenge karoba angete guikirana ase enyomberi ya State House ko bwati amagendro mbe chiko nyaka bato kurigeria emiroberi yawe kiraboniga ekero bachore bonne buriketi go chia kone ki umako 2027 inseye gakaki myaka ngeberega ewadi ebeno na ria nyare ko bakago ikirania na ria yabakorera bana inchi na ine ekerenga kyae nkere kibosi bwabachore bwo karanso ike asedi bagari abakombwate sia kurwa ase studio ya kabere kone kyayigango ikirana are gwetera samari gune chibicha to sabe karanso ike obena into kurbono wikomweri. Karibu sana mwancho murigeria boigo inyora naboko bwatia hamaya igakuru Wensoko gwetera seme itandao itekerero ya Facebook na YouTube na Wensoko TV nabono togochaka na robotiro kubwatia hase oyo kubwa oburai bose togochaka nengana ase gati ya barai kurwase horogongo rwagusi bakoragwa no murikyo monene bwe kyama kirikya UPA mwishimiwa Jacob Bagaka banyara ko babago ikirana ase ensemeria ya Kajiado bunenchira ya moyo gosangara menyu be chinsemecho aiga no mokonyo yubo mo speaker kurwase bunge county ya Kisi hanyara ko bagako mwegera Muske Fred Matiangi hanemono hase egekore kene getigweri tukurigoro ase kyama ya Jubilee kyanya takobage komochora una omokonyi bene bumurai bwe kyamekyo unenchire mu yugo cyakogendera kubeke mirobero yo kuyarigania bosio bo bachore bonne bu mwaka 2027 bachore bo Muske Fred Matiangi hare nekirenga kyo cyakoria oburai bwense muri kito weekly forenge nerogotegore mesa ya mayakuru Wensoko ensa AM asenchira yubwikirana Omorikyo manene bwe kyama gya UPA omusike Jacob Barongo Bagaka oyu naendo oromo MC we ward ya Masige West nigo aisokirie ele kwegerera getambokero kyo kabere mu waziri wo bolendi bwe yense ya Kenya Dr. Fred Okengo Matiang'i asogwesa ya MA kyama gya Jubilee. Kama mliona
pale Nairobi, Mheshimiwa Fred Okengo Matiang'i alikuwa kwa mkutano wakiwa na rais aliyeongoza wa awamu ya 4 ambaye anaitwa Uhuru Kenyatta. Kwa ile mkutano alikuwa kwa mkutano wa Jubilee. Na sisi kule Kisii tunasemanga baba yako akiamua uwezi pinga. Mheshimiwa Matiang'i yeye kama baba yetu ameamua ya kwamba atakuwa na ndoa ya wake wengi. Hata kuwa na mke mmoja. Mke wake wa kwanza anaitwa UPA ama UPA. Kagokuwa na ase kanisa ya Adventista ya Olaila Lei kutoka Miakirigori se county ya Narok abo asabache gosira obwagachibwe kanisa iyo nigo omurayo yo abasemiri abantu bonsi korera maiga ya Matiang'i tiagerana yarabweka oraya konyensi ya Kenya. Nataka kuomba wakati kule itapofika mpotee, muache mambo ya ukabila, muache na vitu mingi, tupigie huyu Mkristo mwenzetu ili aweze kuongoza Kenya. Ananake ni gasingerera buna ogochichama bune byama negentekia ekiana nake kirati nyoko nyarekana kwa korosia serikali omwaka wa 2025. Mheshimiwa Matiang'i yeye kama baba yetu ameamua ya kwamba atakuwa na ndoa ya wake wengi. Hata kuwa na mke mmoja. Mke wake wa kwanza anaitwa UPA ama UPA. Hiyo chama ndio chama yake. Lakini ameamua ya kwamba yeye anataka kushirikisha watu wengine wote wakiwemo ile chama ya Jubilee, chama ya PNU ili alete Wakenya wote pamoja. Hiyo chama ndio chama yake. Lakini ameamua ya kwamba yeye anataka kushirikisha watu wengine wote wakiwemo ile chama ya Jubilee, chama ya PNU ili alete Wakenya wote pamoja. Nigata babuna Matiang'i ni garachiko yereta ensi ya Kenya mo abo ase atachiko twara obwanchireria wegesaku. Naye Mheshimiwa Fred amesema yeye atakapoenda mbele hakuna kabila moja, hakuna sehemu moja ya Kenya ambayo itaweza kutengeneza serikali. Anataka atakapokuwa rais, akuwe rais ya Masai, vile atakuwa rais wa Mkalenjin na pia akuwe rais wa Kisii na Mkikuyu na kila mtu yule. Nigoboigo abasaba bege no bege Adventista komosira Matiang'i elio ne kanisa iyo nere twaro murai bune chinde chia twalire. Na sisi kama watu tunatoka nyuma yake tunasema aendelee mbele. Na najua watu wengi hawajui sana. Kwa muda mrefu tumeongozwa na viongozi. Lakini kwa kiongozi wa kwanza alikuwa Mkatoliki. Kiongozi wa pili wa nchi hii ambaye alikuwa ni Moi, alikuwa mtu wa AIC, ile kanisa ambayo umesema. Kiongozi wa tatu akakuwa Mwai Kibaki ambaye pia alikuwa Mkatoliki. Kwa kiongozi wa 4 akakuwa Uhuru Kenyatta ambaye pia ni Mkatoliki. Kiongozi wa 5 sasa ni Mpentekosto ambaye ni Mheshimiwa William Ruto. Sijui mbona wa SDM nakataa kuwa uongozini, sababu kwa mara ya kwanza Mheshimiwa Fred Okengo Matiang'i ni Mwadventista kama wewe na mimi. So naomba watu wa kanisa mmepata nafasi. Sisi kama Adventist tuko 14 million. Nataka kuomba wakati kule itapofika mpotee, muache mambo ya ukabila, muache na vitu mingi, tupigie huyu Mkristo mwenzetu ili aweze kuongoza Kenya. Ingo reporteria Ensoko TV korwa Oraila Lei egotoka Kirigoris county ya Narok ereteriane Wycliffe Orenge. Ndemano murikito Wycliffe Orenge mwanchu murigaria higatia baraibari baikirana sensemo iyo ngamo no MCA we ward yeri goma Mheshimiwa Nyambega Gisesa negatia babwatani bande inseye kyamekyo kya UPA tokoskabosyo kubwatakana na maoni hayu abwatoketwe ne kyombekeri gya global ranking kyanegetie kusangiria maoni y'abananchi bosebirengero y'abananchi kurwa se bungeri ya Bomachoge wachache nigobono higati y'abananchi baesogetie na kwene kyakurwa ebirengero byabo kubwatakana bochori obukagere kwene kibo mwaka bwechiri bubere 25 na ibera sabange banyatiko babako mwakira ekoko Zakari Nyamataro osenyantaro onyariko bakagwesoke na gosaba bamenyi bechinseme echo komubwate siase ganga yayo gochekoryo buraibwe bunge yo osio bachoryo Zakari Onduso Nyamatali aka Olympic muna manyakante bo Machoge na Gusii na Kenya ngima ntagete kwira chinga kicha sogwa kanga yamana asengencho ya matokeo narora nande asambasu Kenya ngima na global ranking analysis. I think this is a reputable company ego deal na analysis yechi results was a probable results cha siasa ego nkaraba ndange number 1 aso Machoge chache nga anyendri chikura cha kulero na banale koira a position ingia number 1 with a 48%. That is so good ascend because eko ngeni courage mono yante winga egasi yanengo kora yanchiru nabantu babo Machoge
na I like it because according to a company of its reputation, research with a lot of accuracy. Yengeto moyo manenga abantu ba machoge biya mana sengencho bali mwa boletigu mwa nganjita abange kubwa my competitors. Igo result yeyo muna yasogete na ende muna togenda gukora merobero gicyasi kikura yango sawa machoge mumanyanga bali mogo support mwabera abange na ende muri abange kubwa bali bago support my competitors. Nale ko encourage machoga abange mumanyanga Onduso Zakari na abugate amangana maya for machoge nimbugate ebirangare liebiya kubwate kanne gisemi cyabo machoge mono muna ncho mwalimu asengencho yegasiane ngokora inchegasiane nene nimbugate iskuru chikoro Olympic group of schools kire iskuru sanemo. I think abaiboli abange babo machoge abana babo baitere iskuru cyane nale ko bakeranga mbiyamona se bali mu twakorere gasi na inu mbiyamona sange ncha abana bali basokera iskuru cyane abange bakiri iskuru kingiya egasi yengiya nere ko garabo machoge bako ngeni encouraging ninje ntakere ko bakorere gasi sa parliament ko bwatekana na abakongo barorire as leadership ya machoge aba machoge mbatage to monto rasu kisemi motu mono ko bwase kirabono iga obare mamboro mono as iskuru cheito in terms of infrastructure chiskuru chinene ogoenda kwanyole skuru tebwati no nye fence skuru tebwati laboratory tebwati computer laboratory tebwati no nye science laboratory support chiskuru cheto chere nenke oikera bona iga abalimu ba staffing in most of our schools ebarabake chiskuru cheto general njibwata bokongwa sense mo yigisemi ekina kintagete go fix muna nche Zakari Onduso Nyamatali Olympic eko eranchega asiane ne chisemi na ndege ntokende ya kabere ntageta gote ya machoge ngabasa konyoro monto mbeka ina se parliament inchene ndigere limono CDF munego tumeka mono chibesa chie basari aba machoge bali rigore chibasari for the last 2 years mbararo muna chibasari chiruru abana baitu baba machoge na batagete chisemi chingia kyara nabu mambi yaito onye bana baitu mbaga soma buya lero onye ntoko ba support muna abaiboli na ande muna barai tobakanere fees ebasa liego chabaye gwa abana bonse basome ba encouraged igo ngamambi etelingia chiskuru chetu kiba supported igo ntraro sibo machoge mambi machoge ndege tabantu abangaini tetoka ngabantu abaliri abange bali machoge eko ara chiskuru chetu ntwa supported ntutageta mache ntutagete chistima tukosikabasio mwancho morigereria norobotiro kubwatekana ne chisemi nigo bono aborokia inse ye kyombegia junior secondary school bose JSS banyare ko babagwesokia na gusabe serikali nene witira se wizara ye chisemi enyare ko bage ko babekira emiroberio yo kubabwatokero bosibore bwe chibesa eri banyare ko babagwetenera na kugandire emiroberio yo kubwatoka chisemi ase chiskuru au kama walimu sisi imetufanya kama walimu tuweze kushindwa ya kwamba kwa kweli au walimu sisi kama walimu wa junior school tunasumbuka wakati tunafanya kazi zetu, tunataka tupatiwe zile bidhaa ambazo zinahitajika za kikazi. La tatu la muhimu ni kwamba tunataka pia michezo yetu ifanyike kando kabisa ili tuweze kukuza ile talent za wanafunzi. As a county, we come here for one main agenda. Agenda 1 is autonomy. Autonomy of junior school schools. Number 2 is the confirmation of 20,000 intern teachers who are serving now on contract terms. While posting junior school teachers to JS, they posted them as post-primary teachers, and therefore it is erroneous to continue being managed by people who are not trained as the post-primary teachers. That's number 1. Number 2, there is a contradiction on their career progression. Currently, a C3 primary school teacher is a senior teacher. Our brothers and sisters in junior school who were promoted the other day to C3 cannot be appointed as senior teachers. This is a contradiction and a demotivator to them. When the presidential working party were moving round to correct the information all for public participation,
the junior school teachers and the students were not involved. And therefore, the sessional paper that is talking on the same, on domiciling the junior school in primary, is not having the interest of junior school teachers and the students' interest. I want to ask the government to move with speed to make sure that junior schools are independent. And when we are saying this, we don't want to become principals. We just want to make sure that the education system of this country and the JS level is well managed, because we want the students in those levels to achieve what they are supposed to achieve. Tunaomba serikali kwa heshima na taadhima watupatie autonomous katika shule zetu za JSS, kwa sababu kuna mengi ambayo yanatuhusu, ambayo yanatuumiza sisi kama walimu. Mambo na illegal exams, commercial exams. Tunahitaji pia confirmation of the 20,000 intern teachers. Na kwa mengi kwamba sisi kama walimu tunahitaji haki zetu ziweze kushughulikiwa. Wanchumurigaria tugotikana na ayo chisemi wana tosoa soroboti rukubwatikana na siasa siri tukurigoro umurai bwense ya Kenya okane uyu manyikainde buna Uhuru Kenyatta ni garaete musangerkano mone wikiama gya Jubilee ritukurigoro ande mona se chinkwana chia arokanete komochia serikali ya bono ya Kenya kwanza insio burai bwaye murai bwense ya Kenya umuske William Ruto asogotaikirania chira chiranya tukabaga kubarira abana inchi kirari kuriga chikuro mwaka bwechiri bubere 22 nigo ritukuri rero higati ya barai abako koboke serikali ya bono bayesokire na komochia umurai bwense umukuru na gusabanya arikobaga ko ari baga serikali ya bono erige goikirania magendra ne mono chira chiri ya ireta bananchi are a part and a parcel of the mess that Kenya is undergoing. You cannot run away. You are the one who brought us William Ruto. You are the one who served with William Ruto for 5 years, and you renewed his contract after 5 years. Uhuru Kenyatta, you and William Ruto are birds of the same feather. Ndugu yetu Uhuru Kenyatta, you have moral obligation to respect the office of the president, the office of William Samoe Ruto. Kama kuna ushauri unaweza patia rais, usimpatie kwa majukwaa. Unajua mahali William yuko, keti na yeye muongee, lakini si kwa kuanza kudharau ofisi ya rais. We have not told Kenyans you are the problem. Tulikuwa tunajaribu kulipa madeni ambayo wewe ulikopa, na ingine ulikopa na ukaingiza kwa miradi yako ambayo inatumia pesa ya Kenya kama ile expressway. Ati mtu anasema hizo nyumba hazina maana, ni bure sana. Yeye akiwa rais atachukua hiyo pesa arudishie wale ambao watakuwa wametoa, na hiyo nyumba aivunje. Mwancho murigaria wikira gono tuika umweria sensementangani ya mayakuru ensoko ensa emo kurende to skare nintigariti makego yo kumanya sensemo ya kabere na boigo inyuranga rituko ria rero ntubwate omugani ase studio MC we wadiebe no mweshimiwa Steven Arika achikonyara kobaka gosangana into na gutumanya hanemono ikirenga kiobomo bumugusi to kwandra mangetaro yegati aba MC go cyase nyomba yobora ya State House hanemono ikirenga kyabana inchi kurwa sorongorwa gusi na barai kuboria bachamo kumusira Dr. Fred Matiangi oyo ochore turi tukorigoro koba mokonyi bumurai we kyama ya Jubilee kunyara kobaka gotwera ingane ya negatiwe nkaibono hebegete obomo bumugusi bose sabari ngima yobomo bumugusi gendra kobeka mabori yago kwetera se mitando ito Facebook na YouTube na boigo namba ito esimi no era se screen yago ayo na sensemo ya kabere igoto skare kure na tore asige kagetari getambe. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Ayetata supa Ayebaba supa Aigase ito supa Ouru Superstores Eye neduka mabongia Eduka wetani eduka Ekoni bintoru wanchaga guchakira Ebyobu agachibuna Amabati yechigeji Obutambe nechirangi ao ayukwerorera no wechorera se showroom yaitu chichuma emesumari chirangi
chitangi chia mache no kwana togokora nguru kwe marire ebitunge ty'obulemi buna chimbusuro noboyo ase chindagira ekene kiage gitagwisirwa nkondithira maguta y'eching'eni omuchere esukari echumbi n'ebintu binde binge byeduka tako na guchamachama na gutabataba gokenakena naria kulije duka suragure byonsi inse yekiramekemo asedigurire inse ikaseduka ya Uru Superstores asomo Chobosongo ibara ya Hospital Road amagacho Uru Complex ange na Credit Bank Oyonkeni Uru omayene Uru Superstores Limited Kisii. Karibu nyumbani Awaminto. Samange akisimie namba 0111161500. Kusetome email info@orusuperstores.com. Boigongo toka turashinchira chekerero buna X, Facebook na Instagram. Uru Superstores, karibu nyumbani. Somo Kenya Uru Superstores yonyo levinte. Ano mwibuli wenritu mwano obugimo bya bwankyo. Eskurio Borosa Tabaka Academy nigo tukubwatira naye eligwikirania ndote asoko mwano Borosa botingu bwichisemi asekerengo gie fees oranyare wakana abarimu baito nigo bari n'ubumanyi bw'emirimo nabo igongotiri barebye wa ao byaborokirwa bunakisori egatiye binde nguruturo bosombi asaborokiwa ntubwate nyumba cy'uburaro asaba menyetime endagire yaborokiwa baito nigere eyebirango biguru tubwate birasi kuru play group up to grade 8 umwaka go changu chitore kutwara grade 9 nigo tugutuka ange ninyegetari ya Tabaka Mission twakeresimi 0722 408142 Gose 0708706239 Tabaka Academy, School of Thinking Learners. Eye Nensoko TV, Oboroso Bumugusi. Mancho Murigaria karibu sana naenda sensemiga ya kabiri mbuya muna soko gendra gusangana intwe nabano tokosika bosio makonye bomuraibwense ya Kenya Professor Abraham Kithure Kindiki negatia baraibande abako koboka serikali ya Kenya kwanza litukoria lero nigo baenekia umuroberio we empowerment sensemo ya Wajir ensemo ya Northeastern Kenya aseba no muske Kindiki agendere ko igerere miroberio ya serikali na gusaba menye kuru ase chinsemecho ko ya serikali ya William Ruto okoboko andemo na sentunde ya kabere bunenjere moyo cha koenekia na chikutabukia hamagendro nechira cha yego cha saba menye be chinsemecho na kwa sababu Rais Ruto ametuunganishia barabara ambayo imetoka Mandera kupitia pale Ramu kukuja Gare kukuja Elwak kuteremuka mpaka pale Kobo kuja mpaka Kotulo kuja mpaka Tarbat Wajia Samata Modagashe Kulamawe mpaka Isiolo. Tunasema Rais Ruto ni fire, ni fire si fire, ni noma si noma. Wapi tu tamu ya William Ruto jameni kwa kujenga barabara? Inajengwa hivi karibuni, itaanza hapa Samata hapa kwetu kwa constituency hizi. Mnajua tunashukuru nani? Mheshimiwa Rais. Mimi kama Umi Mohamed Bashir nashukuru Your Excellency. Mimi msichana wa Habaswein, msichana wa Wajia South, msichana wa Wajia, msichana wa Northern Kenya na Muislamu nimepatiwa PS. Hebu mpigie Rais William Samoei Ruto. Wacha niwaulize, hii stima mnaomba Mama County ataenda kutoa wapi? Mama ataenda wapi? Mama ataenda wapi? Na baba ni nani? Nani anataka tuende tukatafute stima
kwa His Excellency William Samoei Ruto, mkono juu. Kwa hivyo mnataka nikae serikali? Dani hapo. Jikare hau. Nemokwenda tuikare. Toska bosio mwanchumo rigere nigo ikiombe kerigetendrete obachori na bego chimbebe aiga Kenya kia IEBC inse yoboraibu ayo munyakirogo Erastus Edung ethekon nigo bono batebire nigo be yariganire asenchira ya bene bosio bogo chia koene kia goikirania asenchira ya bene obachori oboke obukagere koene kio gochakira chitariki 25 na ibere chumo tienyo 11 umwaka oyega nigo Edung aendekire buna nigeke ganche kenene inse yoboraibu ayo muwaziri John Badi kia bwatokire chibesa ichiaga ne ire irigo chugoikirania omoroberi oyi. We would like to assure the country and the citizens of this beautiful Republic of Kenya that all preparations are the top gear, and the resources that we were looking for in order to conduct successful by-elections are now available to us. Where there were shortages, we've had very candid and honest and fruitful discussions with our National Treasury, who have since then unlocked that, and therefore there's no reason whatsoever why we should not have the by-elections as planned. And also, I would like to brief the nation that this morning up to this afternoon, we've had a very fruitful engagement with our political parties through the Political Party Liaison Committee platform, together with the Office of the Registrar of Political Parties. And as a tripartite group, we have discussed a number of issues on our levels of preparedness, not only for 2027 general elections, but also for the by-elections and the voter registration exercises and the campaign that we are launching next week, beginning on 29th September, Monday. Manchomurigaria togoska bosio niko bono hegati yabaremi bekemeri gechinyanya kurwase county ya Nyamira baisokire na gosaba bokonyi kurwase serikali ya county yo na boiga serikali enene nonyene wizara iri etendrete chinde mero Kenya koenekia unanko bekire mirobiro yo kubakonya barabu kuimokereria ekemeri ekyo na bogo kwigorama bagaye chigasi ochia saba menyi bensemei. I think the county government leadership should set up a fund that can fund this, the youth to come up with not even the youth, those who are interested to come up with something like this, because it will be very much self-employing. Yeah, here when somebody starts here, he'll employ about 10 people. Yeah, that is here. Then when you go to marketing, you're still going to employ. The county government needs to come in, because if you go for loans from the bank, the interest rates are also very discouraging. Yeah, imagine you get 500,000 to begin this, then you will pay almost 900. Yeah, so it is discouraging, and that's why I'm still insisting. If the county government could come in and at least support the farmers who are doing this, then I think things will work out. Chance. I also talk to other farmers within Nyamira County. So at least we move ahead. We stop relying on Nyandarua County for tomatoes. Yeah. Kitu chenye nataka serikali itusaidie kwa pesa, itupunguzie madawa yenye tunatumia kwa greenhouse, ipunguze usuru na itusaidie kwa mikopo ili tuweze kuajili vijana. Kama sisi sasa tumeajiliwa hapa, tuweze kuajili vijana wasifanye waingie kwa ulevi ili wakuwe pisi kwa kazi kama. The county can come and help us. So something like water, drilling boreholes is not a very bad thing. Because if they drill a borehole at the hill there, so many people will get water and they will go into this. Because you can't go into it if you don't have a constant source of water. Mwancho murigaria kwikiragwo no tugikira omwerio bwa maya kuru ensoko ensa AM chidaike 32 na ibiri chabutukiri goro yensa AM kurende to skara sengencho hensemeri ya kabere na chika gukumanya omugeno itunu arase studio Mheshimiwa Stephen Arika kurwase wodieri ya ibeno kutoka se bunge ya Nyaribari cha se county ya Kisii turachi gukwandira amange anemono hayuarengete hobomo bumu gusigo to skare tumira na sensemi yutunyako batugo sanga amange asenchira yoboikirana.
Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Noga nitisemi chebi koro elikogenda nukugani gwechiro Riatirimba Technical and Vocation College no turaiga asingenjo yao nigo tukurwa chikosi cha hairdressing, mechanics, tailoring, welding and fabrication egatio chinde aboroki wabaito nkonyora baro bakonyi wa masomo wetere nchira ya help ne chikosi chito nigo chiwire uchasonde bwensi nigo tugutuka asama tabekani ya geteri ensemo ya Kesu Kisii County asamange tuakirisimi asenaba 0757331085 Kusetulikere email liatirimba tvc2020@gmail.com. Sama lietangoro kwa Jackson Omae Yondo mwalimu Mokonyi deputy principal at a college ya Liatirimba. By name I'm Joseph Kawala, the principal of Liatirimba Technical and Vocational College. Liatirimba is a technical college that welcomes everybody who is interested in taking technical courses. Liatirimba Technical and Vocational College, scaling the heights of technology. Kiza International Academy ataria sichisemi choka chikurwewa kulende boigo nenka yogotiria borokigwa asobugima bwankyo twawire tukwebwere byewa asoko koribya taria sichisemi choka kulende nasi chigosori aya nkubwatekana nobumanyi bwa borokyo baitu nguru turobosombi asaborokiwa shimba chitu cy'uburaro ci laboratory amo n'ibirasi bito n'ebyekerero nigo tugutuka ime ya Nyamira County twakirishimye number 0756555986 Triza International Academy, we light the future. Baliganya abantu banyamira no nyambali bali ku bikisa amachinde kyarantu wa the means of transport baleta abana elinde tokuba amasomo yara abakonye ngekeboja anda bayibuli bayito baro already bale ase school way abange banjire nga at least kokora tole egasingia tokonya abana which motugaiga are useful members of this society. Sembro Gomingo Magara, Mintumas Manetinga Samabeta, Uganda Gorgeria, and Soko TV, Oboroso, Bomusi, and Soko Samata Magno. Painapi, Kuratiga, Asamaleta Kurkumil Casita, Daiga Setore, Iga and Soko TV, Oboroso Bomusi, Ikaransa. Tobea mutuensi tobaterane unana nyore tomanchu no moga cominto nigo yaringe sasa vaya moga sarietaoni nigo yaringe sasa vaya moga sarietaoni nugane byuma bitingu bitari kuboneka na kokota bwango ebyuma bikomenya asige kigetambe na gokobo kwali bya asemermo yao e company ya Davis and Shutleaf Nero munyangongo asika kimyaka 59 asobonia bwebyuma ao byubuye bwekerengo kyayuro aseriguriria nigo bakonia chimota chipambu cyamache ekyo gusyalere bimeria mache chigenerator chisola panel amone chimachine cyo gukenura mache boygo ngukunya bali bisima ngwagacha bali swimming pool na kugisibya nkoni bara malyogo yo gukenura mache asumu cy'ubusongo Davis and Shutleaf nigo bagutuka samaga cha Stage Plaza ayari girnetie negedesenya kanege Kigali asamange bakirisimi ase number 0708623645 gose 0206966877 gose 0206966877
8172 gose 0206968324. Nuganetie byome bitingu bitari kuboneka na kogota bwango. Ebyuma bikomenya asige kigetambe na gokobo korali ubya asemerimo yao. E company ya